Webafowethu kushubile kuthiwa ke mabili amasango ke khona ke elokuya ke khona elokubuya kwayisho luthokozani langu somnando yesabeka bafowethu nanto udaba olukhulu ibhovakazi sikhuluma ngengane ke kaMgqumeni ke lapha ke yentombazana ke ayithola ke nosisi ke ohlobene ke nendidane ke lapha ke hey zithi ke zifuna ke okungokwazi so isikhathi ke sokuthi ke zazi ke ukuthi ke ama royalties ke omculo ke kaMgqumeni abheka kubani ubani lo muntu othatha lama claims ngoba lezi ngoma ziyadlalwa online ziyadlala emsakazweni ziyadlala kuzo zonke izindawo kanti le mali ibhekaphi ibhalile ke lentokazi ke le yathi ke isikhathele ke ukuthula ke lapha ke ike yaveza futhi ukuthi ke izogonyoloka nangampela ke isivele yahlala phezulu kodaba ke lapha ke abantu abaningi einkundleni zokuxhumana ke sebephawulile ke ngalolu daba ke lentokazi ke kaMgqumeni ke ekhulile ke lapha ke ekhomba ukuthi ke ifuna ke lamandla ke kaMgqumeni ke kube yiwona ke azokwakhela ingane zebhova umpheme indlu yokuhlala uthi ke meqhubeka chaza ke lo sisi ke uthi ke kungamane kiwe ke ngisho koMoja Love ke lapha ke uyalifuna ke iqiniso ke lapha ke uthe uzohamba ke ayeke nakana kwaSambro ke lapha ke ngenhloso yokuthola ke ulwazi oluthe xaxa ukuthi ke ubani umuntu ke omukela imali ke yomculo kaMgqumeni njengoba ke sazi bafowethu ukuthi ke ayikho ke ingoma engadlala online uyochupha ungayikhokheli futhi ayikho ingoma engadlala nakwamanye ke ama online akhona angakhokheleki ko Spotify zingakhokheleki kodwa ingane kaMgqumeni ke zikhala ukuthi ke iphi kanti le mali ubani lo muntu odla amandla kababwazo seyikhulile loshubile lolu daba ke bakhona nabanye ke sebezamile ke lapha ke inkundleni zokuxhumana ke bayibonisa intokazi ke ukuthi ke ine case eyiqinile ke uma ingayivula le case ukuze ke batholeke lobulungiswa ke ukuthi ke imali ke zebhova ziwela kubani ithi ke lengane ke ngeke isakwazi ke ukuthula ke lentokazi ke iveze ngokusobala ke ukuthi cha bafowethu iyalifuna ke iqiniso njengoba linjalo sebekhulile ke mebangaka ke kufanele ke kababa wabo ke kuwele kubona njengabantwana ke bakaMgqumeni ke bakwazi ke ukuthi bahlukaniselana ngendlela ke yabo kuthiwa ke akekho ke umuntu ke ongadla ke amandla ke omunye umuntu abantwana bakhe basekhona zikhala ke ngenhlupheko ingane ke ebhekane nayo ke zithi ke iyadingakala le mali kanti ubani lo muntu o receiver ama royalties omsebenzi ke kaMgqumeni babafowethu inkulu le ndaba ngifisa ube kuvo lwakho ngalolu daba ke okungenzeka uvo lwakho lilekelele liphinde lisize intokazi ke ibhovakazi ke lapha ke ezalwa uMgqumeni sibone ukuthi ke kuthiwani makonje nantu udaba losayithebeni mina ngikuthatha ngikubeke njengoba konjalo ke njengoba futhi ke ngakuthembisa ungakhohlwa ukusubscribe ke uphinde ke ulike lama video ke ngikwenzela wona siphinde futhi ke sihlangana ke kwezinye engizokuphathela zona bafowethu intambama sishayele iniphathe kahle.